Бојане, добре ни дојде во Скопје. Hvala. Тука си веќе 2 дена. Имаш ли можност да се прошеташ малку, да го видиш градот, да се запознаеш со Скопје? Pa imam vremena da se prošetam, već i jesam, pogledao sam, moram priznati da sam zadnji put ovdje bio 2011. godine i puno se promijenilo i to puno na bolje i na ljepše, jer taman kad sam ja bio su ugradili vaš trg, tako da nisam imao prilike vidjeti cijelu onu instalaciju. Jedno mi je žao što sad zimi ne rade fontane, ali morat ću se vratiti ljeti da vidim kako to izgleda. Apsolutno. Iskoristi možnost da бидеш турист, да се сликаш. To definitivno, već su selfiji pali, znači selfiji su, stavit ću na sve svoje društvene mreže. Moram se pohvaliti da sam ipak malo u ovoj lijepoj Makedoniji. Причината заради која што си во Македонија е Васличарскиот концерт, кој што ќе се одржува не 2, туку 3 дена, значи од утре па до недела. Како стигна поканата до тебе? Кој те контактираше? Pa evo, znači, kontaktirao me zapravo Goran Naumovski, koji je sve to i organizirao i nekako s njim se znam još od prije, kao što sam spomenuo, još prije 2011. kad je on bio i kod nas u Hrvatskoj pjevao na MEF-u, jednom festivalu. Tako da me on kontaktirao i pitao me da li sam slobodan od 9. do 14. Ja kažem jesam. Jel ti to se odgovara? Kaže da. I mi smo se zapravo u 3 rečenice preko poruka dogovorili da dolazim i evo dolazim i vjerujem da mi sigurno nisam uopće požalio što sam došao. Ќе пееше Every Breath You Take од Police. Ти легна убаво песната? Pa moram priznati da je do sad nisam nikad pjevao. Uvijek sam više manje pjevao svoje pjesme sad zadnje vrijeme kad bude, ali dobro mi je sjela, pogotovo sad nakon probe sa orkestrom što smo imali, više nego odlično jer orkestar je fantastičan, fenomenalan, super su uvježbani i samo je to još jedna onako, kako bi kod nas rekli, točka na i da sve to uljepša. Започна како дете да се занимаваш со музика. Некаде прочитав дека си имал 10 години кога прв пат си почнал да пееш, ама хрватската јавност те запозна дури по надпреварот Хрватска тражи звезду. Очекуваш ли дека ќе победиш? Ne, nisam očekivao da ću pobijediti. Ja znam, sjećam se kad je taj show trajao, znači to je bio zapravo moj 4. show u Hrvatskoj na koji sam se ja pjevački prijavio. Nije to odmah od prve zapravo kod mene upalilo. Onda zapravo ljudima ja volim reći neka budu uporni i neka nikad ne odustaju od svojih snova, tako i ja zapravo i nisam. I evo u 4. showu ja sam se prijavio čisto onako, idemo vidjeti kako će biti. I sjećam se do finala da nisam vjerovao da ću pobijediti i čak moram priznati onako kad smo ostali dvoje u finalu, prije samog proglašenja samo sam si u sebi ponavljao, ok, budi samo sretan zbog ovo drugog kad ga proglasi, znači da ne budeš tužan. I onda kad su proglasili moje ime, ostao sam stvarno iznenađen. А дали очекуваше дека ќе победиш во 4. сезона на Хрватското, твоето лице звучи познато? Ma ne, to je zapravo bilo jedno, tvoje lice zvuči poznato je jedno iskustvo koje ne može niko očekivati šta će se desiti, jer iz tebe izvuče ono što ti nemaš pojma da će se dogoditi. Ja se sjećam kad sam trebao biti Josipa Lisac, ja sam rekao ja to ne mogu. Ili Josip Lisac, ili znaš ili ne znaš imitirati. Ja sam rekao, ja to ne znam, kako ću ja to. Ali kad su oni meni stavili tu masku, kad su oni meni to sve, kad sam ja pogledao, pa dobro, pa mogu ja to. Onda sam odmah sve to nekako izašlo iz mene van. I one stvari koje možda misliš da ne znaš, kad te već stave tu masku na tebe, sve izađe iz tebe van. Sutra ću opet voljeti sve ljude, da ću opet sve za druge. Јас претходно и ти кажав дека настапот од Јосипа Лисац беше мојот омилен настап што го гледав од тебе, а прочитав и изјава во која што Јосипа вели, он тоа го прави многу подобро од мене и она е поубава Јосипа. Da, rekla je čak da sam naherio usta kao i ona u jednom trenutku i bilo mi je drago, moram priznati da sam se bojao šta će, ja sam se uvijek bojao jer sam većinom dobivao hrvatske izvođače koji su mogli komentirati zapravo moj nastup kako ću izvesti, jer nisam htio niti u jednom trenutku da ispadne da se rugam nekom. Mislim, ali ipak čim si ti obučen kao muško u ženu, već ispada malo ruganje, ali ona je bila stvarno super otvorena i komentirala je nastup više nego odlično i iskomentirala je da, čak i koja je moja pjesma najdraža je iskomentirala, znači baš mi je bilo lijepo čuti pohvale od jedne takve dive. A kakvi беа коментарите од Жак Худе кој го имитираше Жак заедно со Дорис? Joj, to mi je bilo trema samo takva, jer Žak me gledao, znači on je bio u žiriju kad sam ja bio Žak Hodek
imao sam tu privilegiju i sreću da prvi puta u životu isprobam hologram, znači da pjevam sam sa sobom. Doris Dragović, koju sam morao utjeloviti prije u studiju kad smo snimili, a Jacques Hodek sam bio live u studiju pred njim. Imao sam ogromnu tremu jer ipak Jacques je vokal samo takav i nije lako njega otpjevati, a kamoli Doris Dragović. Oba dvoje ih poštujem. A na kraju Jacques je komentirao da je bilo odlično, da je bilo super, samo se drži, samo dalje. I Jacques je jedan od rijetkih, ovako već ja bih rekao starih, iskusnih izvođača koji podržavaju nas mlade i onako nam daju vjetar u leđa. Кој од сите настапи ти беше најтежок да го спремиш? Najteži? Pa najteži su mi bili definitivno ovi gdje sam morao biti žena. To je definitivno, jer osim što ti moraš pjevati kao žena, moraš biti obučen kao žena, moraš znači sve to i još k tome imati štikle. Nije bilo baš lako, a sjećam se da mi isto tako bilo teško kod same pripreme kad sam bio Mišo Kovač, jer to je trajalo nekih 8 do 10 sati samo stavljanje maske na lice gdje moraš sjediti mirno, tu i tamo otići na WC i to je to, ali isplatilo se na kraju. Настапуваше и во Танц од звездите. Се прославили како танчер? Pa, u Plesu sa zvijezdama je bilo dobro. Bio sam čak treći. Da, ja sam mislio da će to puno gore završiti. Ja jesam kao klinac, kao dijete, plesao latinoameričke standardne plesove, ali mi to nije puno pomoglo jer razlika je onome što ti učiš ovako sa strane, a i ono što te bi zapravo trebalo biti profesionalno. Tako da mi je možda u šovu to bio jedan korak unazad što sam znao nešto, jer sam znao krivo. Tako da sam morao učiti na novo i dobro, ali ako ništa drugo naučio sam plesati salsu, tango, rumbu, tako da to mogu sad iskoristiti. Колку тоа што, научи да танцуваш таму, ти помага, например, во улогите во мюзикли. Ти до сега ми рече дека имаш 5 улоги остварено во мюзикли. Ти помага, или тоа што имаш работено во мюзикли, ти помогна на некој начин, ево и во шоуто, во твое лице звучи познато, во Танц од звездите? Pa definitivno mi pomogne, sve to zajedno jedno s drugim, naučiš svugdje po nešto. A što se tiče samih muzikala, za mene to, usudio bi se reći, prva moja ljubav. Jer u muziklu ti uspiješ spojiti i ples, i glumu, i pjevanje. I sad, nakon 5 muzikala koji su iza mene, a ja se nadam da će ih još biti do kraja karijere par 55, jer obožavam to raditi, naučit ću još puno toga i u svakom nekom novom muziklu sa svakim nekim novim redateljem, koreografom, ti naučiš nešto novo. Do sad, što se tiče plesa u muziklima u kojima sam glumio, uvijek sam glumio nekog koji ne pleše, nisam morao se pokazati tako dobar. Vjerujem da će doći i moje vrijeme da i zaplešem u muziklu. Sjećam se muzikla Footloose, baš sam glumio lika koji ne zna plesati. U muziklu, ne znam, Pepeljuga, tamo sam malo morao, tamo mi je super zapravo došao ples sa zvijezdama. Tamo smo plesali lijepo bečki valcer jer sam ja bio princ, znači moja Pepeljuga Kim Verson i ja smo morali pokazati isto plesačko umjeće i moram priznati da nije tako lako pjevati i plesati, pogotovo ako su neke zahtjevne dionice, moraš paziti točno koliko ćeš se zadihat da možeš otpjevati ono što treba. До сега имаш снимено 2 албума. Како проаѓа тоа кај хрватската публика? Pa prošlo je više nego odlično. Evo, znači, prvi album je dobio zlatnu naknadu, što je za mene jedna velika stvar. Drugi album isto tako super su prošle pjesme u samom albumu. To je bila i pjesma Ruže vjetrova koja je bila u seriji. Se prikажуваш и кај нас еден дел од серијата, да, првата сезона. Eto, to je za mene recimo super stvar. Isto tako ima i drugih singlova koji su super bili kod nas u Hrvatskoj prihvaćeni. Tako da jednostavno trudim se uz sve svoje nastupe i ove muzikle koje sam spomenuo, raditi i svoje autorske stvari i polako ljudima onako, ništa prenapadno, ali da dajem uvijek nešto novo od sebe. Каков си приватно? Што сакаш да правиш кога не се занимаваш со музика, со глума, со театар? Pa privatno se pokušavam odmoriti, prvenstveno. Jer od nastupa koji su svaki petak, subotu, onda preko tjedna čak ni ne izlazim toliko van, nego se odmaram. A ono što možda ljudi ne znaju je to isto da u Hrvatskoj i sinkroniziram crtiće, tako da i to je preko tjedna što volim raditi, znači davat glas nekom drugom, ti zapravo svaki dan si netko drugi, opet se možeš upustiti i to. I super mi je da mogu reći da radim posao koji zapravo za mene nije posao, već je užitak, a to bi volio da svi tako rade, da zapravo kad radiš nešto,
a uopće ne shvaćaš to kao poslom. Постои нешто на музички план што го сметаш за најголем предизвик и што би сакал да го направиш во твојата кариера? Pa ima puno toga, ali mene znaju, pogotovo u Hrvatskoj, da sam jako skroman i tih i povučen. To je ono, ako nekog pitate prvo kakav je Bojan, dobit ćete te 3 riječi. Tako da sam nekako i u svojoj karijeri, sve što je došlo je spontano. Nisam ništa previše sad očekivao, želio, htio, ali sve te, recimo kad sam dobio nominaciju za Porin za najboljeg novog izvođača ili nominaciju Hrvatskog glumišta za najboljeg glumca ili kad su me pozvali da nastupam kao predgrupa Backstreet Boysima. Znači, sve te neke stvari koje se onako za mene nikad ne bi ni mislio da će se dogoditi, dogodile su se spontano, tako da u životu smatram da će se sve dogoditi spontano. Evo, sad imam već 32 godine, ali ja smatram da moje vrijeme tek dolazi tek nakon neke 40, kad će me malo ljudi početi ozbiljnije još shvaćati. Hvala ti што одвои време, што ни раскажа дел за својот живот, за својата кариера и се надевам дека ќе имаш успешни настапи во Скопје. Hvala puno, hvala što ste me ugostili. Ja bih sve pozdravio ovdje u Makedoniji koji vas prate i ja se nadam da se opet uskoro vidimo. Ja ću sigurno poslati neke svoje spotove i pjesme koje možda niste ovdje još uspjeli vidjeti i čuti i nadam se da ću uskoro doći ovdje i zapjevati. Те очекуваме. Hvala.